Eto, za divno čudo, Noć muzeja u muzeju, neobično. Mi smo spremili jedan poseban program namenjen za ovo veče i narednih 10 dana. Izložba se zove Drvo života, deca i detinjstvo na fotografijama. Radi se dakle o jednoj studijskoj izložbi, malo drugačijoj izložbi koja je više igra nego nauka, kao što smo navikli da bude u muzeju, ona koja dozvoljava ljudima da se šetaju, da biraju svoje uglove i tako dalje. Radi se naime o deci i porodicama na fotografijama. Zašto? Zato što u stvari je to jedan od temeljnih problema društva, a muzeji moraju da postave pitanje šta je to važno za naše društvo, a deca su, kako kaže ona stara floskula, budućnost, jel? I više od toga, vrlo je važno da se ova izložba postavlja u kontekstu dečijeg likovnog salona koji već postoji u našem muzeju, otvorili smo ga 5. maja i htjeli smo u stvari da damo drugačiji pogled, da vidimo koja su to deca u stvari koja su stvarala i osim fotografija koje su postavljene ovde na jedan malo neobičan način, postavili smo u stvari i jedan interaktivni prostor. Naime, pozvali smo prijatelji muzeja, što iz Palanke, što sa svih strana, da nam pošalju svoje fotografije iz detinjstva, fotografije porodica i sve to što je pristiglo do večeras mi smo pustili u okviru jedne prezentacije i dopunjavat ćemo to u budućnosti. Dakle, ovo je, da kažem, jedan korak kojim ćemo otvoriti jednu novu priču. I ne samo to da ćemo se posvetiti prikupljanju starih fotografija, ovde su fotografije još iz 1884. pa sve do 70. godina, nego u stvari ćemo se posvetiti i razvijanju ove izložbe jer ona otvara mnoge priče. Naime, priče o tome kako je to biti mali, kako je to biti beba, kako to izgleda kad se zabeleži, priče o tome kako je to kad poziramo, koje su to reprezentativne situacije u kojima mi fotografišemo svoju decu, takođe priče grada, priče sela, priče sa putovanja i neke druge brojne priče koje nam se otkrivaju kroz ove fotografije i u stvari to je ono što mi znamo od ranije, to je da fotografija govori više od 1000 reči, tako da ću ja večeras imati jedan nezahvalan zadatak da govorim o izložbi koja govori 1000 i 1000 reči.